Hei Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya. Election Commission of India chuan December ni thum pathian nia in thana vote tla chhiar hun chu ason donlo ni in Chief Electoral Officer Madhu Vyas chuan soi. Voin India ram chunga Chanchinbumi tani National Press Day ni Aizawl baka district sang heni polian hunman ani. Naktu ka Madhya Pradesh se Chhattisgarh in Khanturatan in bot sa ina peifel to ani. Kumin October tha India in Rampona Tilthon chua aza chu jas paruk point panhip akata pungin dollar tlura ding on somthum pathum point panga pasari hu ani. Election Commission of India chuan December ni thum pathian nia in thana vote la chiar hun chu ason donlo ni in Chief Electoral Officer Madhu Vyas chuan soi CEO Madhu Vyas hian thole ni khan Delhi chukin Election Commission of India azudora Nimin Khan Aizawl lo thleng le vote chiar ni hi son ani donlo thu Akasvani Aizawl rila ECI in thana vote la chiar hun lo rot to anga kalpui ni don ti Madhu Vyas chuan seni heti la hen NGO coordination committee chuan vote chiar ni son ani thenan the to pan chua tur thun soya bozi zel dan tur an rel don ti an soya atul chuan ECI dor tur Delhi lam kalin ti chungchang po an soi to thutluk na ero chu an siam lova voi thumla ECI hena vote chiar ni son turang en siam to MKHC how to the chuan ngen na an siam ba ka thil kalpu ngai ni chuan NGOCC kuta anda ti an soi ni pon to thin angin Mizoram political party te NGOCC le MKHC te chuan in thana vote la chiar ni ta na ECI in arwat December ni thumi pathian ni ani wangin atuk nili emo ninga emo son turin voi tam tak anong ngen to tun thenga ECI lam anangoi tlata wangin atulanga bozi zelan tum thu NGOCC chuan an soi ani nimin tuk darli velachin National Defence Force 10 tuibol khuwa Myanmar camp anlak nuwa Mizoram lamron pan Myanmar sipai somni pakwate chuan voin chonhudar nilem ni sompriat khan sai khumphai ron thleng tuipura group OMA president Putila ram engan Akasvani Aizawl shildanin Myanmar sipai thi champhai SDPO ri ahote dungtang police station mi tele Assam Rifles ba ka vaphai VC tele OMA shuai tu tem ni khade jan khajet anong ha nuwa ano dong songa Putilaram enga chuan an major shuai Myanmar sipai te hi aron thlen harchan chu kong an bo ni an hriat thu soya police tamin thilan ziak fela an major hova Assam Rifles okal te chuan Myanmar sipai te silai le ral thom dangron ken te chu ano chok sakha la Assam Rifles te hian an hunlam an shuaya an shet pui zui to lo thu wei me shoi tu chuna soi CNDF political wing chin national organization general secretary puthong thong chuan Mizoram lama an kala wangin Mizoram police tengan na za in Myanmar sipai hoi an kap zui lo ni in soi ni puthong thong chuan tuibol Myanmar sipai camp pe na hian sipai thi zat an shelo thu soya anilama bom sipara wanga liam na vak lo tol mi panhian oma zokothar lama anin enkol hnuwa anoki le to CNDF dang te po an kem lama an kil evek to thua soini hen kana wang hen tuibol bul lelet khomi pui te po sem na zongin chung ko somru pathum vaphai sa khumpaya aran lut ani voin hi India ram chunga Chanchinbumi tani National Press Day ni Aizawl baka district sanga heni pol hen hun manani Aizawl National Press Day pola hun mana hian INPR additional secretary Puvila Rotsanga chuan Press Council of India poimo zia soin Mizoram chu state ani ma point INPR le MJA te chu thataka anlo thohu to thu soya INPR le MJA te chu hun local tura po thataka thokho zel turi tu sakna hlan ani MJA president Pusila Rambo se point thu soin National Press Day pola hun an man chu INPR le MJA te tangko bo se ti ani na INPR department in pa chanchangin engkim an bo sai thule lo mamati thu soya National Press Day nei tu te chu Chanchinbumi kal khom te an ni thu soya Chanchinbumi te zelen na chanvo India ramdan puin aduan chu von nun le hum hal that ani MTN non le na le Chanchinbumi te po anin fui thale na ba ka mason na anjon ani ani ati Chanchinbumi te chuan zelen na zaw tak nei ma se dan chunga leng ani lo ti ero anin hriat angai thu soin MJ president chuan dan hnuai Chanchinbumi te dikle fel takana an tho angai thu soi ani Fisheries Department Secretary Pusila Zangova chuan tual chung thar chu sangha apun zel thule Mizo mi pui te point an ngai hnu deuh thu soi he thui voina Aizawl club pa ka Fisheries Department bo sai sangha kut pui Mizoram sangha kut pui sani somni pathuma man puina Fisheries Secretary chuan soya National Fisheries Development Board NFDB in PMSS wai sum manga Mizoram sangha kut pui hoi hot ani thena tura an hmalak na chulo momati thu soya
he festival mang hian tul chung dil sangha khoi tu tele sangha kai noi thila sum dong thede tan in pho chona hun thatak bo se ani thei chu lomama ti thu soi bok ani a hona hona hian Mizoram Iowa regional le rampum huwa pa best fish farmers award lo dong to tu mi pali pu mangai thanga ser chi pu fielding le na champhai karot pulal zam le na bu chang le pulal than le na scholarship tin hena lom puina thuziak le choi moina hlan ani a he sangha ku ta hian stall som omin Mizo thar chho sangha tharlam le bo ma khoi chi sangha te Mizoram chung e siam chu te ba ka sangha kai noi thil dang te pho chu a zorani a he fish festival hiam nak tu zir top ni thleng a o ang MZP Shuai tu te chuan zirlai te scholarship pek chu vat ani theinan tuk in khan chief minister Puzoram thanga chu pisa an hu Puzoram thanga chuan zirlai te scholarship second installment hi sarkari Mizoram scholarship board account a athun fel to ti alo shrila in khan vote thak zo to ani awangin party advantage om thei thila ni to lova sem thoi ni se du thu alo shrila malak thoi ni thinan chief minister chuan higher technical education department ho tu tere Mizoram scholarship board ho tu te biak sang ngalani MZP te chuan higher technical education department secretary PS Thalrot kimi po office an hala election commission phalna te lo chuan an sem ngam lo thu soya MZP chuan zilai te mamo na hria in sem mai tu le election commission lampo na takanor turin an ngen ngal ani MZP te chuan higher technical education department secretary chu zilai te tan dingam tok lova an ngain an dem le ani MZP chuan hele chen an malak nein omzi anel owangin an pisa puya tem chen on lovin zanen train chu ngeya lung alun lan tiran tum thuan tar lang bok ani voin khan KVK khozola thokte chuan rabung khuwa tomat ching tu chung ko somthum tenen phunchong kangfim le kumzol zawa field day an mang he huna hian senior scientist and head Dr. Ma Samkimi subject matter specialist agronomy purambot sele subject matter specialist soil science PR vanaldo te chuan tomato ching tu te ta na poimo sang sang zetin an pe a rabung khuwa hian kumsani somni khata tangin tomato ano ching tran to a KVK a thok tu te hian zirtuna petrinin tomato chi arka abet le arka samrat hi KVK khozoltem IIHR NH scheme noya tanga an pe ani a rabung khuwa tomato hi an seng me ka quintal enga mozat seng to na hen seng mek zelani KVK hian kumsani som panga khan tuipui khuwa furlaya tomato chin hi bulan lo tran to a khozol district chunga khosang sang tualte chongklai nei don ne ko haya te zitina pe in tomato hian ching chhotana KVK ten tomato chin kong har sanan to le momo angzelin zirtirna an petrin ani ramchunga science talent search exam lian ber vidyarthi vigyan manthan VVM sani somni pathum chu school zirlai pol rukatanga pol som bakate tan bot seni henti se khi Viznana Bharati Viba National Council of Educational Research and Training NCERT Ministry of Education le National Council of Science Museum NSCM Ministry of Culture tong ko bot seni Mizoram Science Center in Mizoram boypuin heinel he tumber chu zirlaino pangten science thiam na hriadna tunalama ma no son the na na ni Indiaram pum huap examati thazol te chom poisa fai lomanan dong dona chumai ba ka Indiarama Science Research and Development Institute and Laboratory tha te training le internship in a hun siam sak ani don bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani naktu ka Madhya Pradesh le Chhattisgarh in khan turata imbo sena pe fel to ani nimin khan in khan campaign hun hi kharani Madhya Pradesh ain trum khata assembly bills ni samthuma in khan turni in Chhattisgarh in khan thoni na turani assembly bill samsele vote thakani ang ati lahin Rajasthan ne Telangana chon in khan campaign boroklen chhozela senior BJP leader le Prime Minister Nibok Narendra Modi chon voin khan Rajasthan na Barmer district ka Bayutia thua soya Congress shoi to senior Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot point Asmer Kotpudi le Udaipur wati ate thua soini Telangana chuan nimin khan in khan chu tumte innu do thei hun ato ani kumin October tha Indian rampona athil thon swaza chu za paruk point pani pakhata pungin dollar kluk lading on som thum pathum point panga pasari hu ani nikom October tha athil thon swal hu zong dollar kluk lading on som thum khat point paruk hu ani etilen October tha rampona changa thil lag lu ero US dollar kluk lading on som ru panga point bel pathum hu ni in nikum October tha ain asanga merchandise export hi kumin April atanga October tha chungin dollar kluk lading on zani somli panga ani Mechung vacation service export hi US dollar to leading on za sam ko pani hu ani Chanchinthar set top na tlang pui Election Commission of India chuan
December ni thum pathian nia in thanavot tla chial hun chu ason don lo ni in Chief Electoral Officer Madhuv Vyason soi voin hi indiaram chunga chanchbu mi tani National Press Day ni Aizawl baka district sang heni polian hunman ani naktu ka Madhya Pradesh Chhattisgarh in khantura tan imbosene pe fel to ani kumin October tha Indian rampona athil thon chu za chu za puruk point pani pakata pungin dollar tlulading on somthum pathum point panga pasari hu ani chuti chang chu Chanchinthar kan pon the chu ani